näha sind ja tervendavat väge, mis on su elus. Amen. Amen. Okay. Today my topic is, Minu teema täna, it's about altar. räägime altarist. A place where God meets men. Altar on paik, kus Jumal kohtub inimesega. So we are just going to touch on that Nii et räägime sellest. and how that applies to the present life. Ja kuidas see seostub siis ka praeguse eluga meil. How does it apply now? Because we don't erect any altar physically. Kuidas see rakendub tänases elus, sellepärast et praegu me ei ehita altareid So we füüsiliselt. look into the Old Testament first, Vaatame kõigepealt Vanast Testamendist and then we look into the present contemporary time, how we ja siis look at vaatame altar. praegusesse Uue Testamendi aega, vaatame, kuidas me rakendame altari asja oma elus. The word altar is mentioned 380 times in the Old Testament. Vanas Testamendis mainitakse sõna altar 380 korda And 23 times in New Testament. ja Uues Testamendis mainitakse seda 23 korda. In the New Testament, most verses are found in the book of Revelation. Ja Uues Testamendis räägitakse altarist enamjaolt Ilmutuse raamatus. What is an altar? Mis asi on altar? I think most of us know what it is. Ma usun, et enamik meist teame, mis asi see on. In the Old Testament, people frequently built altars to God for sacrifice and offerings. Sest et Vanas Testamendis inimesed tihtipeale ehitasid Jumalale altareid, et seal siis ohvreid tuua. It was considered a sacred place dedicated to God. See oli selline pühitsetud paik, mis oli Jumala jaoks mõeldud. If you see, even after the tabernacle was introduced and later the temple was built in Jerusalem, Siis, kui oli koguduse telk, eks ole, Moosese ajal ja siis, kui ehitati tempel Jeruusalemmas, altars were still very important in the worship of the Old Testament. siis kogu selle aja olid altarid väga olulised Jumala kummardamise juures. Altars were not only built to God, Ja altareid ei ehitatud ainult Jumalale, but altars were also built to other deities and idols. For those who are pagans, Sest, they also built altars. paganad ehitasid ka altareid ebajumalatele, iidolitele. And sometimes altars were even built directly to Satan. Ja vahest ehitati altareid otse saatanale. But we are going to study altars built to God Aga meie muidugi uurime neid altareid, mis ehitati Jumalale. and how they are beyond just a place of sacrifice and offering. Ja kuidas nende mõte ja tähendus ja rakendus ulatub kaugemale kui lihtsalt ohvrite toomine. Because whenever we speak about altar, we think about sacrifice and offering, but it is beyond. That is Aga- where we are going to see. Kui me räägime altarist, siis me tihtipeale seostamegi seda ohvriga ja ohvri toomisega, aga see räägib paljust enamast. So let us refer to Old Testament, Vaatame siis Vanast Testamendist. Genesis chapter 8, Esimene Moosese 8, verse 20 and 21. salmid 20 ja 21. Yeah, you can read. Ja Noa ehitas issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Ja issand tundis meeldivat lõhna ja issand mõtles oma südames, ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ja ta lapsepõlvest peale, ma ei hävita ka enam kõike, mis elab nõnda, nagu ma olen teinud. Amen. Amen. So when you see in Genesis chapter 8, Kui sa vaatad siin esimene Moosese 8, this is the first recorded instance in the Bible of an altar being built. siis siin mainitakse Piiblis esimest korda seda, kuidas ehitatakse altar. Of course, maybe before that it would have been built, but it mentioned in the Bible, this is the first chapter we Et see. kindlasti ehitati altareid ka enne seda, aga Piiblis mainitakse seda lihtsalt siin esimest korda. It happened after Noah had come out of the ark and after the flood. Et Noa ehitas siis altari pärast seda, kui veeuputus oli läbi, kui ta oli sellest Noa laevast väljunud. So the moment he came out, he never go and look for food or what happened. The moment he came out, he built an altar. Nii et hetkel, kui ta sealt laevast välja astus, siis esimene asi ei olnud see, et ma lähen süüa otsima. And Esimene asi oli see, et ma lähen ja ehitan altari Jumalale. And he offered offerings on the altar, Ja burnt ta offerings. tõi seal põletusohvreid. And this, it pleased God. Ja see oli Jumalale meelepärane. It pleased God.
see oli Jumalale meelepärane. The moment he came out, he offered, he recognized it is God who saved him and his family. Et hetkel, kui ta sealt laevast välja astus, siis ta tunnustas Jumalat, ütles, et Jumal, sina oled see, kes minu peret ja mind päästis. The important thing is the offerer's heart condition is very important before the offering. Tähtsam kui ohver on ohverdaja enda südame hoiak Jumala ees. If God is smelling so good, it is not more of the offering, but the smell that comes out of the heart of the man. Nii et Jumalale meeldib pigem see hea lõhnalisus, mis tuleneb inimese südamest endast, kes ohverdab, mitte see ohver otseselt, vaid see hea lõhn issanda ees, mis tuleb su südamest tegelikult. Just imagine everyone was destroyed and it was only he and his family got saved. Kujuta ette, kõik muu maa peal hävis, kogu inimkond hävis, jäi ainult 8 inimest, Noa ja tema pere. I tell you, if I'm in that condition, I do not know what to do. I will just lie down and cry and I say, Lord, thank you for such a love that you have upon my life. Kui mina oleksin sellises olukorras, siis ma ei tea, mida ma teeksin. Ma vist heidaksin silmili maha issanda ees ja lihtsalt tänaksin teda kogu südamest, et ta päästis mu elu niimoodi. I believe Noah would have been felt so privileged, so favored. He would have poured out and cried, and with all his heart he would have thanked the Lord. Ma usun, et Noa tundis, et temalgi on selline privileeg, et ta kindlasti hüüdis issanda poole ja valas välja kogu oma tänu issanda ees. And out of the heart condition comes the smell, the aroma before God. Ja see hea lõhn, millest Piibel ka räägib, see tuleneb tegelikult inimese südame hoiakust. And look at the word that God said. Vaata, mida Jumal ütles. Then the Lord said in his heart, Siis issand ütles oma südames. I will never again curse the ground for man's sake. Ma ei nea enam maad inimese pärast kunagi. Wow, Vau, very powerful. väga väeline ju. Here God is, he is making a covenant to himself. Ehk siis Jumal tegelikult sõlmib lepingu iseendaga. He is telling to himself that I will never curse the earth and man. Ta ütleb iseendale, ma ei nea enam kunagi maad ja inimest. I will never curse again the ground for man's sake, although the imaginations of man's heart is evil from his youth. Ta ütleb siin, ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ja ta lapsepõlvest peale. Nor will I again destroy every living thing as I have done. Ja ma ei hävita enam ka kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. At the altar, a promise was released to man. Selle altari juures vabastati inimesele tõotus, At the altar, a promise was released to the earth vabastati tõotus maale and a promise to himself. ja tõotus ka Jumalale endale. Are you all with me? Ole sa siin ikka? That means God is bound, he is bound himself to uphold the promise. Ehk siis Jumal on sidunud ennast selle tõotusega, et ta peab seda täitma siis. The sign of this covenant is the rainbow, Ja selle lepingu tunnustäht oli siis vikerkaar. which God said would serve as a reminder to himself. Ja Jumal ütles, et see on nagu tähiseks, meeldetuletuseks temale endale. He is not depending on the humanity to remind him, Et ta ei sõltu inimkonnast, kes talle peaks meelde tuletama midagi, but God has given his own sign of his enduring promise. vaid Jumal pani taevasse omaenda tunnustähe iseenda jaoks. So an altar is not only a place of offering and sacrifice from man's side, Ja nüüd altar ei ole pelgalt paik, kus inimene tuleb ohvreid tooma, but also a place where God makes covenant that is released upon man, upon the earth, and upon himself in Noah's case. ja altar on tegelikult ka paik, kus Jumal annab tõotuse, nagu me Noa puhul näeme, siis Jumal andis tõotuse iseendale lausa. So first is an altar is a place of covenant. Nii et altar on esiteks lepingupaik. Let us see the second example. Vaatame edasi, Are you all with me? olete siin või? Yeah? Ja. Okay. The second person who had a lot of experience with building altars in the Bible is patriarch Abraham.
Teine inimene, kellel oli väga palju kogemusi altarite ehitamisega, oli patriarh Abraham. In the book of Genesis, Abraham builds 4 altars to God at key points in his journey. Mooses esimesest raamatust võime lugeda, kuidas Abraham ehitas oma rännaku olulistel aegadel kokku 4 altarit. And we are going to see these altars and what are they, it meant during Abraham's Me time. vaatame neid altareid siis ja vaatame, mida nad tähendasid Abrahami ajal. Genesis chapter 12, Esimene Moosese 12, verse 6 and 7. salmid 6 ja 7. Chapter 12, verse 6 and 7. Esimene Moosese 12, salmid 6 ja 7. Okay, you can read. Ja Abraham käis maa läbi Seekemi pühapaigani, Moore tammeni. Kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja issand ilmutas ennast Abrahamile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Is that the right verse? Chapter Ja, pass through the land of the place of Shechem. yes. Okay. So we see God appeared to Abraham. Abram, his name was not changed at that Siin on time. veel, Abrahami nimi ei ole Abraham, vaid on Abram veel. At Shechem, God appeared and revealed himself to Abram. Ja seal Seekemis Jumal ilmutas ennast Abrahamile. The one who called Abram out of Ur, Ta kutsus Abrami välja Uuri linnast and he met at Shechem, declared a promise and told him that he and his descendants would inherit the land. ja ta kohtas Abramit seal Seekemis ja andis talle tõotuse, et tema ja tema järeltulijad pärivad selle maa. So here we see at the altar, God reveals himself, appears to him. Nii et Jumal ilmutab ennast Abramile altari juures And he also remind him why he has called him out of his hometown, ja from tuletab Ur, Chaldean. Abramile meelde, miks ta sai välja kutsutud sealt Kaldea Uurist siis, jah. So here at the altar, a place where God appears, Nii et see paik, kus Jumal ennast ilmutab altari juures a place where God reveals himself, ja ilmutab ennast. and also a place of remembrance for the next generation to be aware of his promise. Ja see on ka nagu mälestuseks järgmisele põlvkonnale, et nemadki peaksid meeles Jumala tõotusi. So he built an altar so that his generation, the next generation, will identify why that altar is being built. Nii et Abram ehitas sinna altari, et tema järeltulevad põlved teaksid ka, et miks see altar sai ehitatud. The next altar he will build between Bethel and Ai. Järgmise altari ehitab Abram siis Peeteli ja Ai vahel. You can call Ai or Ai. Et inglise keeles kõlab natukene huvitavalt tänasel päeval, ütleme AI, mis tähistab ka tegelikult tehisintellekti, noh, jah. In Genesis itself, Ai is there. Et siis juba esimeses Moosese raamatus on tehisintellekt kohal, näed sa siis. Okay, let's read Genesis chapter 12, Okay. Nii, esimene Moosese 12 ja verse 8. salm 8. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole ja ta ehitas sinna altari issandale ning hüüdis appi issanda nime. So here at Bethel, he pitched his tent and built an altar. Nii et siis Peetelis ta jällegi pani oma telgi püsti ja ehitas üles altari uuesti. Calling on the name of the Lord. Hüüdes appi issanda nime. First, God called him. Kõigepealt kutsus Jumal teda. Now, Abram called on God. Nüüd hüüab Abram appi Jumala nime. First, God called him. Kõigepealt Jumal oli teda And kutsunud. now, when he Nüüd built all the altar, ehitab ta jälle altari siin he expressed his feelings openly to God. ja räägib oma tunnetes niimoodi avatult Jumalale. He called upon God. Ta hüüdis Jumala poole He recognized he is his God. ja ta ütles, et tema on minu Jumal. And later you will see that his grandson Jacob will come to the same place and will have a revelation of God in that same place. Hiljem sa näed, kuidas tema pojapoeg Jaakob tuleb sinna samma paika ja kus ta saab Jumalaga kohtuda seal. In the later chapters where he will come to Bethel, that God appeared to Jacob in a dream.
ta tuleb Beetelisse siis, Jaakob, ja Jumal ilmutab talle ennast unenäos. And he will see a ladder between heaven and earth with Ja angels moving see on up see and koht, down, kus if you remember that story. Jaakob näeb seda unenägu nii-öelda taevatrepist või redelist, kuidas keegi ütleb, kus inglid liiguvad üles-alla, eks ole. So that is a place where Abraham called upon the Lord, Nii et selles paigas hüüdis Abraham issandat where he confessed that God is a God. ja ütles, et God. Jumal on tema Jumal. A place of revelation of who God is. See on paik, kus ilmutatakse seda, kes Jumal on. So in this place, altar is a place where your heart openly confess that God is God. Altar on siis ka paik, kus sa saad avada oma südame ja tunnistada, et Jumal on Jumal. The next one, Järgmiseks. the third altar he built in Genesis chapter 13. Kolmanda altari ehitas ta, see on kirjas 1. Moosese 13. Chapter 13. 1. Moosese 13. Actually, we can read from verse 14 onwards. Oh. It's okay. I just, Yeah, Right, just okay. open it. okay, you open it. Chapter 13, verse Niisiis, 14 onwards. 13 peatükk ja salmist 14 vaatame alates. And the Lord said to Abram, Ja issand ütles Abramile, after Lot had separated from him. pärast seda, kui Lott tema juurest oli lahkunud. If you know Lot is his nephew, he will Lot, separate from Abram. Oli tema vennapoeg ja siis nad läksid, nende teed läksid lahku. And that time God will speak to him. Ja siis Jumal kõnetas teda sel ajal. Lift up your eyes now and look from the place where you are. Ja Jumal ütleb talle, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled. God will show him north, south, east, west. Põhja, lõuna ja hommiku ja õhtupoole. And in verse 15 he will say, Ja siis 15 salm. for all the land which you see I give to you and your descendants forever. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. God always think about their generation. Jumal mõtleb alati children. ette, põlvkondi ette. Okay? Mm. And verse 16, Salm 16. and I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. Võta kätte, käi see maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Then Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Ja Abram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja ehitas sinna altari issandale. You will see that from Genesis 12, God has been speaking this word of his promise, that I will make you a great nation, I will bless your descendants. Seda sa näed juba 12. peatükist siin 1. Moosese raamatus, et Jumal räägib Abramile, tead, ma teen su soo suureks, ma õnnistan sind. Juba sealt alates räägib. So he was moving around and he settled down in Hebron. Ja siis Abram liikus ringi ja siis lõpuks jõudis Hebroni. After parting ways with Lot, Pärast seda, kui nad olid Lotiga igaüks oma teed läinud. a place where God renewed his promise when Lot separated, he renewed again to Abraham. This is what I have called, again I'm reminding you that I will bless you. Selles paigas uuendas Jumal või tuletas meelde siis pigem oma tõotust, et tead, ma tuletan sulle meelde, ma tõotasin sulle seda. Sometimes a prophecy can be released, but God keep on telling the prophecy until that person will start to see it happen in their life. Vahest võib profeteering vabaneda su ellu, aga Jumal võib meelde tuletada seda sulle seni, kuni sa hakkad seda nägema oma elus. So when a person come to the altar, come in prayer, God sometimes remind the prophecy, renew our mind to remember that we will not forget what he have promised us. Nii et kui me tuleme issanda altari juurde palves, siis Jumal võib meile hakata meelde tuletama oma tõotusi, et meil need meelest ei läheks. So here the altar is a place of renewal, a place where God renewed his promise. Nii et see koht on siis nagu uuendamispaik, kus Jumal uuendas, tuletas meelde oma tõotust. And if you remember, Hebron is a very important place. That is where David was later made king. Hebron on tegelikult väga oluline paik. Seal võiti Taavet ka kuningaks. So every place, it shows importance
the place where altar been built, God always remember and something happens there, miraculous things happens there. Kui altar saab ehitatud kuskile paika, siis see paik on väga oluline, midagi olulist juhtub seal, Jumal kohtub seal inimesega. The next one is, the fourth one is, we know that, I'm not going to go in detail. 4. altar, me teame seda, sellepärast ma üksikasju ei hakka siin rääkima. It is on Mount Moriah, he built an altar, Sest et Abraham tõusis Mooria mäele ja ehitas seal altari. where Abraham prepared to offer Isaac, See oli Abraham juba, et ta valmistus Iisakit ohvriks tooma. but instead sacrificed a ram. Aga selle asemel sai ta ohvriks tuua siis, kes oli see? He passed the palve test. seal. It was a Ehk siis, test on him. ühesõnaga, Abrahami katsumus He sai passed teoks the seal test. ja ta läbis selle katsumuse. And God made a covenant with him. Ja Jumal sõlmis temaga lepingu seal. So altar can be a place of testing. Nii et altar võib olla ka läbikatsumispaik, A place of your faith is tested. kus su usku katsutakse läbi. So these are the things we see, and altar is not simply a place of sacrifice Nii et altar ei ole pelgalt ohvri toomispaik. or burnt offering or worship. It is, but it's not simply just that alone. Ja et põletusohvreid toodi, meie toome ülistusohvri, aga see ei ole pelgalt selle jaoks. It is a place where God reveals himself to man, See on paik, kus Jumal ilmutab ennast inimesele and man reveals himself to God. ja kus inimene avab ja ilmutab ennast Jumalale. It is a place where man's destiny and the future of his generation are revealed. Seal paigas ilmutatakse inimesele tema saatus, tema järeltulevate põlvede saatus. It is a meeting place of testing. See on läbikatsumispaik, It's a place of faith, see on usupaik, a place of reaffirmation of what God has spoken into your life, see on kinnituspaik sellest, mida Jumal on sulle rääkinud enne. and a renewal of his covenant. See on paik, kus uuendatakse lepingut Jumalaga. That is what we see in the Old Testament. Seda me näeme Vanas Testamendis. So, Niisiis, today we don't build altars for burnt offering or animal sacrifices, me ei ehita füüsilisi altareid, et tuua seal põletusohvreid. but it also mentioned in Matthew chapter 5 verse 23 to 24 in the New Testament. Aga ka Uues Testamendis mainitakse altareid, näiteks Matteuse 5, 23, 24. Let's read that verse. Vaatame seda. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and. Jesus said, therefore, if you bring your gift to the altar and remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go on your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Ehk siis lepitus on siin oluline, eks ole, et sa lepid kõigepealt oma vennaga ära, siis tuled ja tood oma andi. So here Jesus talks about altar. Jeesus räägib siin altarist. In the book of Revelation, you can see in chapter 8 verse 3, Siis ilmutuse raamatus 8:3 it says that another angel having a golden censer came and stood at the altar. ütleb siin, teine ingel tuli ja astus altari äärde. So the altar is mentioned many times in Revelation. Nii et ilmutuse raamatus räägitakse altarist päris palju. So it is not something that is over in the Old Testament, but spiritually in heaven there are altars. Nii et altari lugu ei lõppenud Vanas Testamendis, tegelikult on vaimses sfääris altarid ka taevas. Especially when you read chapter 8, it shows that when the saints pray before God, their prayers are lifted up to God's altar. Eriti kui sa loed 8. peatükist ilmutuse raamatust, siis sa näed selle, et pühade palved tõusevad issanda ette, Jumala altari ette. And in return, the saint's censer is poured back to the earth as a blessing and answered prayer. Ja vastu tulevad siis Jumala õnnistused ja vastatud palved. Amen. Amen. So today we usually refer to this place. In the church we call this as an altar, a place. Et It's a täna me place now. võime siin koguduses öelda, et see siin on nagu altar või? We don't build Me ei ehita burnt offering or Füüsilisi some kind of altareid, animals, ja me ei too ohvriks põletusohvreid. but we call this place an altar. Aga me nimetame seda sfääri siin või seda valdkonda siin We tell altariks. those who wants to come and pray, come forward, we pray for you. Me kutsume inimesed, kui sa tahad eestpalve tulla, tule ette siia, siis me palvetame sinu eest. Whenever people wants to get saved, we call them to the altar. Või kui me inimesed tahavad päästele tulla, siis me kutsume nad siia altari ette.
So for presently, altar refers to a place, a dedicated place, where this place is to worship the Lord, to preach the word of God. nii et praegu räägime siis altarist kui paigast, kust me jutlustame Jumala sõna, kus me ülistame Jumalat. It is a spot that we have dedicated, and from here the worship goes on. From there people come and get saved, get delivered. See on siis paik, mille me oleme pühitsenud ja kust ülistus tõuseb esile, kuhu inimesed saavad tulla, saavad vabaneda, eks ju, päästele tulla. So for today's altar is more of a dedicated place. Nii et täna on altar rohkem nagu selline pühendatud paik. So why am I talking about altar? Miks ma räägin altarist? You have a place for cooking. Sul on kodus köök, kus sa süüa teed. You have a place where you cook. On ju teatud koht, kus sa teed süüa. At home you have a cooking place called kitchen, right? Köök on selle nimi. Yeah? Jah. Who has no kitchen at home? Kellel ei ole kööki kodus? Everyone has one. Kõigil on köök ikka. A place for wardrobe to put all your clothes. Või siis on sul riidekapp, kuhu sa paned oma riided. You have a place to sleep, a bed to sleep, Ja sul on voodi, kus sa magad, konkreetne koht. a table or place to study. Sul on kirjutuslaud, kus sa uurid mingeid asju või loed või kirjutad või. But today God is asking, do you have a place to meet God in your room or home? Ja Jumal küsib sinu käest täna, kas sinu kodus on sellist konkreetset paika, kus sa kohtud Jumalaga? Where is the spot you have dedicated for God to meet Him? Millise koha sa oled just eraldanud just selleks eesmärgiks, et kohtuda Jumalaga seal? Do you have a family altar? Kas sul on perealtar? A spot where your family gathers together Paik, to meet? kus su pere tuleb kokku? A place where your siblings, Paik, kus su õed, vennad, your spouse, su abikaasa or parents know that when you have entered to meet God, they should not disturb you? või vanemad, et nad teavad, et sa oled selle paiga eraldanud ja kui sa lähed lukustad ennast sinna oma palvekambrisse, et nad siis teavad, et nad ei tohi sind seal segada selle ajal. Have you set a time with God to meet Him at a particular time? Kas sa oled eraldanud teatud aja, mil sa peaksid Jumalaga kohtuma siis? Sometimes people beside their bed, they just kneel down and pray. Vahest on inimestel tavaks lihtsalt põlvituda oma voodi juures ja lihtsalt palvetada seal. I'm talking about a particular place consciously you have given that spot to meet with God. Aga ma räägin teatud paigast, mille sa oled teadlikult eraldanud selleks, et kohtuda seal Jumalaga. I'm talking to the young generation. Ja ma räägin noorema põlvkonnaga. Do you have a place? On sul selline koht? Or you can say, oh, my room is so small, I don't know where. Even just a small corner with Ja siis sa a chair ütled, there, meeting up with God. et minu tuba on nii väike, et ma ei tea, kus. Võta kas või üks mingi tool ja istu sinna ja ole seal siis. Why I'm saying that? Because when we put and set a place, we become so conscious, God, today I'm going to meet, oh, it's 10 o'clock, it's time for me to meet God. You go to the place and you meet and talk to Him. Miks ma seda räägin? See on sellepärast, et meil endal tekiks see teadmine, et ahah, sa oled endal näiteks seadnud kellaaja, kell 10. Et kell on 10 juba õhtul, ütleme. Ja siis sa tead, et nüüd on aeg mul minna sellesse kohta, konkreetsesse kohta, kus ma kohtun Jumalaga, ja siis sa lähed sinna ja sa avad oma südame seal ja sa hakkad Jumalaga rääkima seal. For some people, it's a place in the office. Mõnede jaoks on see paik kuskil kontoris või. For some, because of their family problem, they make outside their garden or forest as a place to meet up with God. Või siis kui mõnel on probleeme perega või et nemad ei taha, et inimesel kuskil palvetab, siis ta läheb välja õue kuskile, metsa, aeda, ma ei tea kuhu, ja läheb ja kohtub seal Jumala. But a place where you become conscious that, okay, this is the place I go and this is where I meet up. No, this is a table for me to study, this is a place to sleep, but this is a place that I will sit and talk to God. Peamine on see, et sa teaksid, et see oleks nagu sul nagu selline teadmine, et see on see paik, kus ma kohtun Jumalaga. Jah, see on mu kirjutuslaud, see on mu voodi, kus ma maan, seal ma õpin või töötan või mis iganes, aga see konkreetne koht, mille ma nüüd välja valisin, see on Jumalaga kohtumiseks. Why I came out with this message is God asked me, where is the spot you have given me to sit and talk to me? Miks ma üldse räägin seda, sellepärast et Jumal esitaski mulle konkreetse küsimuse,
aga kus on see konkreetne koht, mille sa oled minu jaoks eraldanud, kus sa minuga kohtud? Because I usually in Viljanti Mante, I use the bait, I'm comfortable, so I will be praying and suddenly the bait will call me at the same time, I'll go to bed, sleep. Sest et kui ma seal Viljandi maanteel olen olnud seal korteris, siis ma olen võtnud tavaks, et ma istun voodi peal ja siis palvetan. Aga siis ühel hetkel ütleb Padi, et aga uni on ju sul, tule magama. I feel so comfortable. Okay, Lord, I'm praying. Ja siis mul on nii mugav seal ja siis ma ütlen, aga jah, issand, ma ikka palvetan. Then I shift my place to sometime outside, just to the living room. Ja siis ma vahetasin seda palvekohta, läksin elutuppa. Then recently I decided, no. Ja siis hiljuti otsusin, et ei. This message really ministered to me. See sõnum kõnetas mind ennast nii väga. And then I said, okay, it's a small corner, I will put a curtain and every time I will enter. Ja siis ma That's a tegin place for endale me ühe to siukse väikse meet up with nurgakese, eraldasin selle kardinaga või eesriidega siis ja ütlesin, et sinna ma lähen iga kord, kui ma tulen Jumala juurde, et ma eraldan selle koha. I made it in my countryside. I said, okay, this is a bait, but this place is especially for God. At this time, Lord, I will come and meet you. Et ma tegin seda oma maakodus just spetsiifiliselt, ma tegin selle väikse nurgakese sinna ja ütlesin, et issand, et jah, et siin on küll minu voodi, aga vaata seal on see koht, kus ma tulen konkreetsel ajal ja kohtun sinuga. This is my personal experience. I'm just See telling, on sharing. minu isiklik kogemus, ma lihtsalt jagan seda. The moment I have started this practice, Aga hetkel, mil ma hakkasin niimoodi tegema, every time I enter that presence of iga God, kord, kui ma astun sinna Jumala ligiollu, every time my spirit been stirred, iga and kord it's a different level saab of prayer. minu vaim üles õhutatud ja minu palve on hoopis teisel tasemel. Everything started to shift within my spirit man. Ja kõik hakkab minu vaimus nagu muutuma. Because this time I'm not going just, okay, I'm going to pray. Consciously, I'm saying to myself, I'm going to meet with my God. Sest see ei ole enam see, et ahah, et palveaeg, okei, kus iganes ma olen, siis jah, ma korraks palvetan. Ei, ma teadvustan endale, et nüüd ma lähen oma palve paika ja kohtun seal Jumalaga. A place that is consistency is very important, a place. Ja Consistent. see paik tagab ka järjepidevuse. A place where God can find you. Paik, kus Jumal leiab sinu üles. Because God knows exactly where Moses would tend his sheep. Sest Jumal teadis väga hästi näiteks Moosese puhul, kus Mooses neid lambaid karjatas seal. He knew where to find him when he wanted to speak to him. Jumal teadis, kust Moosest leida, kui temaga rääkida oli vaja. Does God know where to find you? Kas Jumal teab, kust sind leida? Does he know at this time you will be there to speak to him, for him to come and talk to you? Kas ta saab olla kindel, et sa oled just sellel konkreetsel ajal seal konkreetses paigas, et ta saab tulla ja sinuga rääkida? An altar is a place to bring your broken life before him. Altar on paik, kus sa tood oma murtud elu Jumala ette. A place where your broken marriage can expressly, you can talk to God and say, Lord, what can I do about this? See on paik, kus sa saad Jumalaga osaduses olla, talle küsimusi esitada kas või oma abielu kohta, et kui mul on midagi katki abielus, siis Jumal, mida ma sellega ette pean võtma nüüd? A place to express your feeling, your heart pain and say, this is my children, I've been praying why they are not getting saved, what I must do, Lord. The word of God be released upon my life. Selles paigas saad sa Jumala ette tuua kõik oma südamevalu ja südamekoormad, südamemured, mis iganes, kas või näiteks laste kohta, et ma olen, ütleme, palvetanud laste pärast nii palju ja miks seal ta vastust ei tule ja mida ma peaksin tegema. A place where you pour yourself out to God like Hannah. See on paik, kus sa valad ennast Jumala ees välja nagu Hanna tegi. It is a place to express your joy. See on paik, kus sa väljendad oma rõõmu. To express your thankful heart just like Noah expressing, and it became an aroma smell before him. Kus sa väljendad Jumalale oma tänulikkust, nagu Noa seda tegi, ja sellest sai magus lõhn issandale. A place to share your pain, tears, scream, shout openly before God. See on paik, kus sa saad Jumalaga olla avatumast avatum, sa saad pisaraid valada, sa saad hüüda Jumala poole, sa saad rõõmutseda issanda ees, mida iganes. It is a place to bring the impossible to God.
sa tood võimatud asjad Jumala ette seal a paigas. place to bring your sickness, Oma haiguse, your pornography addiction, võib-olla oma pornograafia sõltuvuse. or drugs or alcohol addiction, narkootikumid või Your- alkoholisõltuvuse. your anxieties, your cares, your pain, anything you can be openly can talk to God for him to bring the peace mis into your iganes life. su südame peal on, mured või valu, mis iganes, vihaprobleemid, ükskõik mida, sa võid rääkida sellest Jumalaga seal. It is a place where God meets you. See on paik, kus Jumal kohtub sinuga. It is a place where God meets you. See on paik, kus Jumal kohtub sinuga. A spot, See on a üks place konkreetne paik, where you can dedicate and say, this is where, Lord, I will come at this time. mille sa eraldad Jumala jaoks, ütled, et ma tulen siia sellel konkreetsel ajal. And if you are consistent, Ja kui sa oled järjepidev selles consciously going into the presence of ja God, astud teadlikult Jumala ligiollu, your life will never be the same. siis sinu elu ei jää enam iial samaks. Your family life will never be the Sinu same. pereelu ei jää enam Your samaks. descendants' life will never be the Sinu same. järeltulijate elu ei jää samaks. Because God remembers you. You are a man and woman who always come before Him and have cried out for your family. Sest Jumal peab meeles, et sina oled selline järjepidev inimene, kes tuleb alati tema ette ja hüüab tema poole, näiteks oma pere eest. It's a place where God meets you. See on paik, kus Jumal kohtub sinuga. It's a place where you meet God. Ja see on paik, kus sina kohtud Jumalaga. Just as He met the patriarchs. Täpselt nii, nagu Jumal kohtus patriarhidega. He never changes. Jumal ei muutu. He's the same yesterday, today, and forever. Jumal on sama eile, täna, igavesti. Come to His throne room boldly. Tule julgesti tema armutrooni ette. Amen. 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 I believe most of you have a place Ma usun, et enamikel meist on selline koht olemas, to dedicate, you pray, mille me saame pühitseda palve jaoks ja but let us come to His altar conscious. aga tulgem tema altari ette teadvustades seda. I am going to meet my God. Mina lähen nüüd oma Jumalaga kohtuma. Don't disturb me. Ärge mind segage, on ju. Where your family will recognize that and honor and respect your time for God. Kus su pere teadvustab seda, peab sellest lugu, et sa veedad aega Jumalaga. Amen. Amen. And you will see something will happen. Ja siis sa näed, kuidas asjad hakkavad juhtuma. When we make time for God, Kui me võtame eraldi aega Jumala He will make jaoks, time for you. sest tema võtab aega meie jaoks. And there will be so many things can change. Ja nii paljud asjad saavad muutuda. Let us stand before Him. Tõuseme tema ees. Let's stand before God. Tõuseme issanda ees. Thank you, Jesus. Tänu Jeesus. Oh, Rabashe Keteria Andalabashe. Oh,